Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hakini ki kindiat sengi balalen, lasaki ke jingmi ke jingiki, ke bajor de kipat ba ajalla hi borok kawai. Kamtam ki bana ke beri unyotram. Ban persya ya ke jing pentrekam ya ke Citizenship Amendment Act 2019 hakani ke jela, bat ki bala dawaru ban pentrekam no da ke inline permit hakani ke jela. Bat hadian kene sa ke sorkar jela kelarai ban kon da ke dorbar ke bakarpang haka kat kendai trek mentau benai no pra arja ke kendai. Ban menjur ya ke resolution halor ke ILP. Kabalang ru kat kum ke jing dawa jeng ki sauseng bakan thom ya ke KSU, ke FKJGP, ke HNYF bat ke RBYF. Haka kandre trek mentau benai no pra arja ke kendai pan. Sau MLA Barim jong ke Nongkrem constituency uba Arden Miller Basaiman. Ulami pertai ban penpau ya la ke jong ke jing sempang ju halor ke an inner lane permit. Habakran hakinong pertai kubor hakin ke sengi. Hasilong press club uba Arden Miller Basaiman uba lawan rak teng ru banyatai halor ke CAB hayeng dorbar tau an ke jela menba udang long MLA House Nam Arja Khanreu. Bat wan rak ru ya ke jing dawa inner line permit hayeng dorbar House Nam Arja Khanlai. Ulaang bala da ke sorkar kadon ya keman ban pentrekam ya ke ILP hakani ke jela kam dadan kam ban menjur da ke resolution ban khotru da ke dorbar ke bakarpang Henry Katkum ke principal act tang da ke notification lala ban le ya kini adon ni ke kubor kabangan ai shiki patba ki bami hakani ke jiki naman ni bagani ke jiki ke khapla ka patba hu mi hakeleng kalong spontaneous ka jimi jo patba kadon ke jing small linga prengi patba ki persyak ya kani ke Citizenship Amendment Act kata kani ke bangi ki dap ki sok keleng kani ke sign dan ni ke dap jo ke jingkermen ba ngide ban job kani ke jingele ke jingi persyak ke sorkar India banginum de bangala ya ke trekam jo ke Citizenship Amendment Act hakani ke jela ke jingi ban ini ba klami yang ke sur jing sama mo ke jingdawa ya ke inline permit na try ka ba pilih pi semua wi ji sawa ham tam pi ki ba let ban ring lani ban ai ki khobor no ban shim ban lum ban lang ki khobor pi semua shai ba kadon ka jingdawa ka ba shai ba ni kum ka jela ide ban pen kam lani ide ban pen kam ka ILP ban se kum UMLU bening ko ya bara ya ka ILP hapo ke dor ba tawan nyum sem ajar khalai ngara ka resolution bat ka resolution junga kala syaram no ka voice vote mton kita kiseng sa perthai ki ba kwa mata ki por ma ban petrikam ILP ndre mata ko so ru pata wat kiseng sa ki boro ke le kren ya ka ILP wat ki ba persya bharu ya ka ILP hapo ke dor ba kawan kalau da bas ngotna ba baro mata ngai kwa ya ka ILP mdon shu ko kwa wat ki tu ki ba ya kren lang ki be shim bentalang ha ka resolution bangara ko ke dor ba kawan kiseng sa perthai ki ba ong ni kwa ka ILP tamaki ong ni kwa pat ya ka modify ILP ka shupen ka mau matrai pi kum ki padon ki la ta ko pi kan mau video ni ki report ki jongping te ka ka bang lang don don ni ka rom ba ngai ba ni ka don biang sa shisin ka jing persang ban pen pi na reng jong ka sorkar yo ki khobor ba ki don ki no ngelam jong ki seng san prothai playing ki ba le tan ai jingran ha ki jinglang pat ba bangi don ni ko khobor ka ba ba ka kalong ba ka sorkar kan salum ya ka special session haka khat kandai trek ban passing resolution nak manta ban pentrekam ka ILP ring sku apna hone daga basai lara baro ki sengsan perthai ki badan ni bat baro kita ki MLA ki badan po yeng dor ba thawan haka ni kenti kila minju kila smode makil kila kwa namarna ngam i bagan ki jingkwa ka bami ka dolo ndre ka ditang ka jing shifting ka borjung pa ba ka jingkwa ban pen scam mi ka shuki ki jungki namar kata kila pendem haka surjung pat ba haka ni kenti ke pemanta ndrei kampat don ka jing singa ni bat igi noi ki aku abaken tu iki bagi pat ba ki de man smotho kini ki noi ki pat ba ki be ki onyo ikni namam ko abaka jing ki kan suput no kumborong ki jing ki por mucha bagi pat ba klami de ka kot no tang steng lenti na ko abah ni ka kenti pemanta ni de ban yo man ke yuso jong jing jong ni de ban yo ya ka ILP ni de ban ban pensang e ka jing frekam jing Citizenship Amendment Act haka ni ke jela rajin nama la daga sorka la kita ke hindru pungul kamtam ke sorka ke la ploy ban khot ya kata ke special session kam ban khot ya ke special session tang daga notification ke labian bagian pentrekam ya ke ILP haka ni ke jela rajin nama kala don lupa hak principal act
Kasi giant hills keladon. Dia ada pipuli ke hang tu pinsian. Kindia. Hangi pinni ki local extent kabamut ba dysregulation extends to the district of Kachar, Darang, Kamruk, Khasi and Giant Hills, Rakhimpur, Naga Hills, Nagong and Sibsagar. It has been extended by notification. Chikwi patu kichaka. Nangta hangi ka ong kumno sa an bapinsha kanik ak kumno. It shall be lawful for the state government to prescribe and from time to time to alter by notification. Tanda notification ka abyan. Ban pentrikam meg ILP. Mdankam ban khots ban pass resolution. Kajingon bagian pass resolution bagian pass of government of India buat Amit Shah on examining ini kan tang ke delaying tactics. Kadai tang ngajing temu ban Islam. Lesi pun upai pak on jai no. Ngam kwa bahkan ni kenti bumtakan ni upai pak on mi keleng-keleng. Bahkan ni kau ni ngajing ki. Ni dia orang baik ki issue the notification. Kila banong ba em kat kum ka principal act kaditang Khasi Giant Hills. Ndai ngim ni ban dangshan. The government of Nagaland ka extend ni ILP what to do Dimapur. Kam dan kami katakan ia katakan jimunjur juga government of India. Ti katakan di kebenikong kabang akwa ban keren. Kabang akwa ban ai ke kubor si pai ba. Bagi pai ba kim ni ban sha alam bakla. Kan ni ngilami, kan ni kala mi ke jinki, kan ni ke jingka sham ka baklan. Ki pai ba kim ni ban sha alam bakla. Sarkar ada kakwa ban pentrikam kari ban issue dengan notification. Bat kala ban extend kembali ke Nagaland, government of Nagaland, cekwi ki cakala kadon kam. Ka principal ka keren sha. Ka baar pa. Ka beri ba ka Citizenship Amendment Act. Ni kwa ba ka sarkar jela kan pass ke resolution ba kan pentrikam ya ka Citizenship Amendment Act. Makumba ka pau Kiong begini ki jaka kin lai tang ki tribal areas. Rementa ni hap ban smooth shai. Namar ngatip shai baga government of Meghalaya hadu menta kim padon ni ke statistics lani ki data ki babian. Kanu kita ki Bangladeshi ki redon hangi. Namar hani ka ILP ki dibani dai ki ban onrung nani shakmat. Kapa ka Citizenship Amendment Act pat ka dei ka an ka ban penong traditional yo Bangladeshi pa adon hangi. Ka kanu ki don menta. Hasam kilatip. Nrani Tengah ega sinjam ke bagai sarkar jela kadi berlian. Kadi berlian lepas saya benginum pentrikam ya ke Citizenship Amendment Act ini baru ingin sedang mendetect ya kita ki foreigner ki badan ini ban deport iki. Kata akan kadi ke ba ni kuat upai ba on smutu. Bagai jingire ke jingki kadi belum hak kata berkom bengim dei ban ala bakin pinthami upai ba. Kam dan kam banlet support government of India ban pass ke resolution regede bitang hak political will Lada kila kuat shisha. Tani ka pani bahadu manta ki baboni ki political leaders ni ki political parties kimpat kuat shisha man pentrika mega LP hindrei kadi tang namar ba ka jing sheti ngi upai ba. Ya si ka jing ki ni ka aban mi cha kunum ka nam aban mi cha ka jing kala soka ka jing klem ba kum ta ter ka don ka jing smo area ka jing shupi ki jing ki ya si ka penong ki ba ken hapan peni ban penjem penjeja upai ba. Te daga men se ba smo ya. Awan ka ni ka por. Namar ada pan keren ni gini. Odon di bong mo Ayo snowden bang sinu badan muja, boleh umi. Pimni ban keli badan sinu muja, pimni ban keli yang itu kita persyak, yo badan nadu ajar kalai. Boleh pi persyak, lada pinjin lakarsan, lesing nala banyo ILP nadu sinu ajar kalai. Bat lada pi kersan, wat ek sipil, lesing ipai bak kelas sinu tu kampanye nadu betul pun. Lada pendep ialah ke kamram ko. Nomi kemat pai ba haga jaga ka bangadi ban pendep baraka por bangadi ban pendep. Ba na pet nga kami ngam kwa ban penwit igni ke jinki pai ba ka bolong hi pai ba. Ngaru bolong ku pai ba mata. Tenre haga ni ka por hadin bang i bala penbenar don kita ki nongam lagi seng sai perthei ki ba let ban a jingkran ha ki jinglan pai ba ban ong ba ni don ko ko bor ko ba tenre ngan ong ba kani adi tang ka jing persang ban penwit. Lada pi kwa issue with the notification pentrekam no ka IP. But I, ya resolution ka baklan, baka sarkar jela Meghalaya kanun pentrikam ya Citizenship Amendment Act kumba ki wei ki jela ha India kila penpa. Kata akan kedi. Rayang ba juga sarkar nrimenta pimpak keren chai yo pi divert no. Ya ka Citizenship Amendment Act pi ko aban divert no. Ban ye keren no ka ILP ba kanun keren ye ka CA kata kalau pama. Makini kidi isu ki bedon kam broadly. Ni don kam ye ka ILP, bang don kam ba ka sarkar ne ka keren chai bangin num pentrikam
ya ke citizenship amendment kata ke resolution ke bagian passport ali ngin general buram me kata nelar kim sha ye ke benta ki pai ba kin hap panong ki ba husiar kin hap panong ki ba pikir ba ki jingi ki ba kum kini nge shu ko ban pintu mangile i mo ngile i na ka por sha ka por ki jingi pai ba nge ma phir ni saki ni munjer ba nga ma shu ban pintu ki pai ba bakin ki ba siak ban itu yu suri pring ki lambro bayo ka jingi ki ka shukur le na ino namar lese se hisi minuna ban ipa ki ba kum ki ki jingi ki bo pai ba wa ki jingi sha ka ba khai adam na ka por sha ka por ka jingi pai ba ka shulong ka bale nei te kini ki ki atli ki mat ki ba nga sokhya ba ko ba lingba jo phi ki la pa thai ko bo ban per smo shi ki pai ba jongari ba ki pai ba jongari ki don kam ban ki ba pikir ki ba pengo ba ki ba smo thu ba kani ga ri tang jing persang ban pen thami na leng jo soka kim don kam ban pass the resolution la ki le ka kum ka principal akala sha tang da notification ka bia pe ke ba ja ma ka pen remind mo ma ja ko na glan o di mo ko ki extend ba kam don ga no no ba om shim mna ban pen trika ma ko tim ko ka di mo ko man chua kam ha po ka enalen permit om shim la cover ye di mo ko ri shen dan shen kas sokar jla ko na glan kala extend te hangiru la ka sokar jla kala le na tarami kwa ni ya kata mde ya kata ka resolution ka bagian pas kum kalau mata ni ala ko tai ko bar ko kre ko alu habali muncul be te issue be notification ka be kam dan kam shu ko pindang ya tai ne kran dan kam hiru ban examine ke ha baka asai ko principal act kamu yu kata ban examine jadi puri principal act kala sha khasi gentles batang da notification kalau lawful for the state government mut kam nong behind the state government by notification ban menteri kami ke ILP lani ban alter yo di jaka ka shom ka state government bale tikini ki long ki arti ki mat ki banga kwa ban pen smowi ki pai ba khana mi pai ba kin sha kinum sha elam bakla bat kinum sha the pija no ha ki jinge ki ka ba ki mi menta ban yo ki kita ki an ki ban ra ni ko ka chat bari ko kwa halor ka jingkeli babaro ki MLA ki badan menta ha ka yeng dorbar thawaan ka jalla kanthop nadu ki badan ha ka liang sansar bat ki badan ha ka liang persha hato kimdan jingte mo halor ka ni ka principal ang na ka liang uba adan mila basai mo ulaong balese dan na preng jingki ki bam dan jingte halor ka ni bat ki batepan bon kim kwa ban pantrika me ka ILP henry ka jingtmu jingki kalong tang ban penjam ya ka jingki jong pat ba bat ban shupen be yaki ngam ko aban kren ngatrai phi hi ki badan kilap ta ko bor phi ya ki nomi khmat ki jingi ka bobrom duna e apreng joki ki ban pinstom ki ban puli ki ban wa ban tip tingam tip na apreng kita ki balik penik du amit sha haru anu kila de ban puli ni ke Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 te namar kata raw ban shule e ganu tok namar do piting ni pat ba klemdon ge jing smooth ho ba klemdon ge jing kwa na de ya se kala ni ram bakala ini ban don nomi khmat ki ba smooth ho ba ngimdon kam ban khot what a special session ka shong tam government ban issue notification te kalong ba sosi ka ba ngan hab banong ne singa mong ba kim tip le sigla ban tip e ne se kim kwa ba ILP kan trekam ni ban shibon ki ba persang ban pen thami ki ba balar ka trekam ka ILP kanong kumta what ko ini political party ke sengsan partai seng dulu apa ka shimenta ka resolution bangara mana po assembly ki ong ho ni don kam tam modify kamu you want modify now if you got modify it has to go to the central government na tarang pen trekam no mangitip ba kani ka original ILP phila ban pen trekam ta if you got modify ki kita ki modifications ki ko abon ra today na market ka ra let's say kalau belum kim dah kuat kan ban pen trekam ka ILP nek slong nomor ba mata ka sur kalau jam nak lagi pai keleng ya an pernah maka ko balaban dan dulu si ki bampa poli ba chatanga Bengal Eastern Frontier Regulation la rakam dan juga ya ka government of Nagaland dan extend ya ka Dimapur ba maha atau ka coverage jong ka the same can be done in Meghalaya the government can extend because the powers is given to the state government but extend lani ki chaka ki bathmai ko no ban pentrega Meghalaya timur kamdan jinge ka shop be haka political will te den ma tanga 100 ka basmo khya nga ting boy organic jinge ki ka shukot no kum to khlem yo
habakut kini gin sa pek ila pha ek resolution nangi kum ki emani ila pha ila pass resolution ila pha central government ka umma ki ko aban shift responsibility shak central government kan ni kala ja MP John ka NPP ka support ya ka CEB bagan nong ka Citizenship Amendment Act po Parliament hey hamni ni semua bagi wiki political party kin issue itu ultimatum ya ka party beran-beran pass ya ka CEB po Parliament ini bagi nong yang ji kidang hadu mentahi kaji kidang perhat ya ka syuki bagi ji scam juga syuki ke jengki dia kali lakman solve dah kaba nama lada ke government of Nagaland kamna ban extend si Dimapur mo timur le ase ka jungi ka action ji Andre Radon ka asset ke president Piam cover Ningkong commission cover ko Dimapur mereka government of Nagaland ka i badon kam ban extend ye ka ILP support Dimapur la extend ba lapdian ba mentaka tergam te hamni lu ni na le kunta kam don ji But like state government kan jadi lapang lalu untuk kapor, lalu sih macam ada kalai, nak try ini eksperimen kayak gimana cara, hari ini kita nak cuci. Kamu ni bah kikuah, lalu kikuah akan dibentuk kan. Ini bukan yang kikuah akan pentrikam ya ke ILP, kikuah akan pentrikam ya ke yang Article 371, ni pulih, niat niat, kumno bangakan. Dia nak terang misalnya air resolution, nama akan surah bit resolution apa, kayang darbar tawar. Pi ke Article 371 lu, kadang kawai. Kalau jira kepada jirai, tenrai ini saya kira ni saya kiwi por kumnu kani kan, kama susu, halo kumnu nomor ni saya bilang nombor ada kata artikel 3 kan ia dah, dah ingin lah, yo ingin orang yang begini naduk ni, bang yo yang agak jauh berjalan kira perkat saya kiri, ini nombor ini begini, nombor